Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduruye muri Uganda. Umwamikazi w'ubwami bwa Buganda Sylvia Nagginda yanenze amadini ya Uganda kuba adatanga umwanya uhagije mu gutegura imiryango igiye kurushinga, bigakorwa nko kurangiza umuhango hamya ko biri mu bituma ingo zimwe na zimwe zisenyuka zitamaze kabiri. Ikinyamakuru The New Vision cyavuze ko umwamikazi asanga hakenewe inyigisho zihagije kuko ari abantu basezeranya mu madini batananigiye umubano bagira mu ngo bikabatonda avuga ko ibi bikwiye kwitonderwa. Umwamikazi Nagginda washakanye n'umwami wa Buganda Mutebi wa kabiri muri 1999 asaba amadini gushyiraho inyigisho ndetse n'ingando ku bashakanye, ndetse hakaba n'ahantu hagenewe abahohotewe mu ngo bashobora kwahukanira bagakira ibikomere. Iki kinyamakuru kimusubiramo ko amakimbirane mu miryango yiyongera, abana bajya mu mihanda ndetse na za gatanya udasize n'ubuharike n'ubushoreke muri iki gihugu byerekana ugutsindwa kw'amadini muri Uganda. Mu minsi ishize Perezida Museveni yavuze ko inkwano zihenze zabaye nk'ikiguzi muri Uganda ari kimwe mu biri gusenya ingo zitamaze kabiri muri iki gihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda. Umwamikazi wa Buganda yanakibuye amadini yasaba kwishakamo ibisubizo akajya abona amafaranga atanyunyuje abaturage binyuze mu kubaturisha by'agahato ku cyumweru. Naho polisi ya Uganda yatangaje ko yataye muri yombi umwana w'imyaka 13 ukekwaho gukoresha urubuga rwa TikTok akwirakwiza ubutumwa burimo amagambo asesereza ndetse ashobora guteza amakimbirane. Uyu mwana witwa Twikirize Clever uzwi ku izina rya Mad Hunter utuye mu gace ka Kokide mu karere ka Lyantonde yatawe muri yombi n'ishami rya polisi rikorera muri ako karere. Polisi yavuze ko umwana akurikiranwe ibyaha birimo gushishikariza abantu gukora urugomo no gukwirakwiza ubutumwa bushingiye ku macakubiri binyuze kuri konti ya TikTok. Iperereza ry'ibanze ryakozwe na polisi rigaragaza ko uyu mwana yashyiraga kuri TikTok ubutumwa burimo amagambo atiyubashye kandi ateye isoni, aho polisi yavuze ko amagambo adakwiriye cyane ku mwana ukiri muto. Polisi ya Uganda yavuze ko nyuma yo gukoresha amakuru y'ubutasi mu iperereza yashoboye kumenya aho uyu mwana aherereye imufatira aho yari yihishe muri Kokisisere mu karere ka Lyantonde. Kugeza uyu mwana ari mu maboko ya polisi mu gihe iperereza rikomeje. Uyu mwana yatawe muri yombi nyuma y'uko mu bihe bitandukanye yagiye ashyira kuri TikTok amashusho yumvikanye amagambo yibasira perezida wa Uganda Kaguta Museveni n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba. Ubwo kandi Ruhamya Kainerugaba umuhungu wa Jenerali Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yarangije amasomo ya gisirikare mu ishuri rya gisirikare rya Royal Military Academy Sandhurst mu Bwongereza. Ruhamya yarangije amasomo ari kumwe na Bakira Ruyondo nawe ukomoka muri Uganda. Abo basore bombi bari mu basirikare barangije amasomo ku wa gatatu nyuma y'amahugurwa akomeye yabigije ibijyanye n'ubuyobozi, imikorere ya gisirikare ndetse n'uburyo bwo kuyobora abasirikare. Mu minsi ishize Jenerali Muhoozi yasangije abamukurikira amafoto ya Ruhamya ari mu mahugurwa anashyiraho ifoto igaragaza itandukaniro hagati y'ubunararibonye bw'umuhungu we muri Sandhurst n'igihe nawe yari umunyeshuri muri iryo shuri. Mu myaka 27 ishize Jenerali Muhoozi nawe yanyuze muri iri shuri rya gisirikare yinjiye mu ngabo za Uganda muri 1999 arangiza amasomo muri Sandhurst muri 2000 ahabwa ipeti rya Suriyetona. Kuba Ruhamya yarangije muri Sandhurst bibaye ikindi gikorwa gishimangira amateka y'umuryango wa Perezida Museveni mu gisirikare. Perezida Museveni yabaye abarwanyi ba National Resistance Army mu ntambara yo kubohora Uganda yabaye hagati ya 1941 kugeza 1946 yasize afashe ubutegetsi. Ruhamya winjiye mu gisekuru gishya cy'abasirikare ba PDF batorejwe muri Sandhurst, ishuri rimaze imyaka myinshi ritegura ubuyobozi bw'ingabo z'ibihugu bitandukanye. Royal Military Academy Sandhurst ni rimwe mu mashuri ya gisirikare azwi cyane ku isi, aho hagiye higa abasirikare n'abagize imiryango y'ubwami mu bihugu bitandukanye birimo Ubwongereza, Jordania, Oman, Bahrain, Botswana na Nigeria. Ese aho ufite indwara zakubayeho akarande, reka nkurangire muganga Ruhumuza ukorera Kibabi muri Kongo Kinshasa. Ni umuhanga akuvura akoresheje ibimera. Muganga Ruhumuza akuvura amarozi yaba ibitegano cyangwa se ibihuherano, akuvura karande, igicuri, igifu kidakira n'umutwe udakira, imidido ndetse n'ibindi. Umwihariko wa muganga Ruhumuza arakuvura ugakira neza kandi avura akoresheje ibimera. Mwamusanga mu mujyi wa Kibabi hirya hangaha i Masisi cyangwa se mu mujyi wa Rubaya. Waba unamukeneye ukamwandikira cyangwa ukamuhamagara ukoresheje WhatsApp, urandika akamenyetso ko guteranya 24 38 46 58 18 arakubwira uko wamugeraho kuko bamugezeho bose bamutangira ubuhamya. Umwihariko wa muganga Ruhumuza nuko anahugura abandi baganga mu kuvura bakoresheje ibimera. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe ibigo byigenga by'itangazamakuru muri Tanzania biri mu bibazo bikomeye by'ubukungu bimwe byamaze gufunga imiryango. Abandi banyamakuru n'abatunganya ibiganiro benshi bakaba baratangiye kuva muri uwo mwuga nk'uko byatangajwe na Amos Ngosha, perezida w'ishyirahamwe ry'ibigo by'itangazamakuru byigenga NIBA. Ubushobozi bw'ibigo bwo kwihaza mu bukungu bwaragabanutse cyane ugereranije n'uko byari bimeze mbere ya 2015. Yavuze ko bishobora gutuma abaturage barirwa muri za miliyoni babura amakuru y'ingenzi yajyanye n'iterambere, ubuhinzi n'ubuzima. Ikinyamakuru The Channel cyavuze ko Ngosha yavuze
ko nyuma yo gusura radiyo zirenga 20 mu turere 19 yasanze ibibazo by'ubukungu byarabaye agatereranzamba. Yahuye na radiyo zirenga 7 zafunze ibikorwa ku bushake, zipakira ibikoresho byazo zirabibika kuko zitagishoboye gukora. Hari n'iziri kugurishwa kuko ba nyirazo bahisemo kuva muri uwo mwuga. Ahandi amadini n'imiryango itegamiye kuri leta byaretse gukurikirana radiyo zabyo, zisigara zicungwa n'abakozi bakiri bato badafite ubunararibonye zirahomba. Tanzania isanzwe radiyo zirenga 550 ubusanzwe. Kubera amafaranga make, abanyamakuru n'abatunganya ibiganiro bafite ubumenyi barimo kwimukira mu yindi mirimo cyangwa se bakajya gukora nk'abashinzwe itumanaho mu nzego za leta. Hari radiyo zimwe zikora amasaha 24 ku munsi ariko zifite abakozi 2 cyangwa se 3 gusa, ibintu bituma zidashobora gutanga ibiganiro bifite ireme. Kimwe mu bibazo bikomeye nuko inzego zita zisaba radiyo na televiziyo gutangaza ubutumwa bwazo ku buntu, nyamara zifite ingengo y'imari yegenewe ubukangurambaga. Ngo shabuze ko polisi za kuri radiyo inshuro 3 cyangwa se mu cyumweru isaba iminota iri hagati ya 15 n'isaha yose yo gutambutsa ubutumwa ku buntu. Yanavuze ko ministeri zirimo iz'ubuhinzi, uburobyi, uburezi n'ubuzima nazo zikunze gukora nk'ibyo. Ibi bituma ibigo by'itangazamakuru bishingira gusa ku matangazo y'abacuruzi bato adahagije ngo bibashe kubaho. Ibigo by'itangazamakuru bivuga ko byishyura imisoro n'amahoro arenga 18 atandukanye. Ikigo gishinzwe ubugenzura itumanaho muri Tanzania cyonyine gisuresha amafaranga atandukanye buri mwaka, hakiyongeraho n'andi mahoro atangwa ku nzego za leta, hamwe barwashingiye ku mafaranga yinjijwe aho kubarwa ku nyungu. Ngo shavuze ko amafaranga yinjira ari make cyane ugereranyije n'ayo basabwa kwishyura, bigatuma ibikorwa byabo bikomeza gusubira inyuma. Banagaragaza ko ikiguzi cy'amashanyarazi kiri hejuru cyane kandi ubusabe bwabo bwo guhabwa ibiciro byihariye ku bikoresho butigeze bwemerwa. Ikindi kibazo ni uko impushya zo gukora zimara imyaka 5 gusa. Ibi bituma banki adashaka kuguriza abanyiri bitangazamakuru amafaranga yo kwagura ibikorwa cyangwa se kugura ibikoresho bishya kuko nta cyizere cy'uko izo mpushya izongera kuvugururwa. Byongeye kandi amategeko yagenga ibiganiro n'amatangazo atuma ibigo bihora bihabwa imiburo cyangwa se gucibwa amande. Hari ibimenyetso byerekana ko leta yatangiye kubona uburemere bw'iki kibazo. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya leta Tesera gifatanije n'ikigo mpuzamahanga Senerva bwerekanye ko urwego rw'itangazamakuru rukora mu mabwiriza menshi kandi akomeye. Mu nama y'abanyamakuru yabereye i Dodoma muri Gashyantare umwaka, umuyobozi ushinzwe serivisi z'itangazamakuru Tesera Andrew Kisaka yavuze ko gahunda iro ikeneye kuvugururwa. Mu byifuzo byatanzwe harimo kugabanya ubwoko bw'impushya, kongera igihe zimara kikava ku myaka 5 kikagera ku myaka 10 no kugabanya imbogamizi zishingiye ku mategeko. Ngo shaburiye ko niba nta mpinduka zibaye abaturage cyane cyane mu byaro ari bazahomba kurushaho. Yavuze ko radiyo zigenga arizo zigeza amakuru ku barobyi, abahinzi n'abaturage batuye ahantu hategera radiyo na televiziyo bya leta. Yavuze kandi ko kutagira ibitangazamakuru bikomeye kandi bikorwa kinyamwuga bishobora gutuma abaturage babona amakuru y'ingenzi mu bihe by'ibiza, ibyorezo cyangwa se izindi gahunda z'iterambere. Kugeza ubu NIBA ikomeje gusaba leta kugabanya imisoro n'amahoro, kugabanya ibiciro by'amashanyarazi ku bigo by'itangazamakuru no kwishura igihe ikoresha umwanya wabyo mu bukangurambaga bwa leta. Ndaranganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Rigathi Gachagua wahoze Vice President wa Kenya yatangaje ko ishyaka rye rititeguye kujya mu biganiro bigamije gushaka umukandida umwe n'andi mashyaka, ko wugijwe no gushaka kwitabira amatora abagize inzego z'ibanze umwaka utaha. Ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko bavuga ko ishyaka rya Gachagua ryaba ryaregerewe na Uhuru Kenyatta ngo rijye mu ruzimera Umoja wa Kenya hagamijwe guhuza imbaraga ngo bavane William Ruto ku butegetsi umwaka utaha. Gachagua yavuze ko ishyaka rya DCP rikiri mu rugendo rwo kwiyubaka nk'ishyaka rishya kandi ko icy'ingenzi kuri ari gukomeza kwandikisha abanyamuryango no gushinga inzego z'ishyaka mu gihugu hose mbere yo gutekereza ku masezerano y'ubufatanye n'andi mashyaka. Yasobanuye ko ibiganiro byerekeye iroro ry'amashyaka azangana n'ubutegetsi bwa Perezida William Ruto mu matora y'umwaka utaha bizagera igihe cyabyo, ariko kuri ubu ngubu DCP igomba kubanza gukomera no kugira umusingi ukomeye mu baturage. Gachagua yongeyeho ko ishyaka rye ririmo gukora inama n'ingendo hirya no hino mu gihugu kugira ngo ryegere abaturage kandi ryubake inzego zaryo. Yavuze ko igihe kizagera andi mashyaka akazicarana na DCP ku buryo bungana, buri ruhande rufite imbaraga zarwo, aho kuba DCP yajya mu biganiro itaruza gahunda yayo yo kwiyubaka. Ibyo bibaye mu gihe abatavuga n'ubutegetsi bakomeje kuganira ku buryo bashobora kwishyiramo kugira ngo bahangane na Perezida Ruto mu matora rusange ateganyijwe umwaka utaha. Gusa Gachagua yagaragaza ko kuri ubu ibyo gushyira iroro ry'amashyaka bitari ku isonga, ahubwo ishyaka rye DCP rihugiye mu kwagura ibikorwa byaryo no gushimangira imbaraga rifite mu baturage. Nyuma ariko ikinyamakuru The Citizen gito cyane ko Rigathi Gachagua yatangaje ko amashyaka n'abanyapolitiki bashaka ko Perezida William Ruto atongera gutererwa manda ya kabiri umwaka utaha bakwiye gushyiraho iroro ryiswe Hayana Coalition cyangwa se iroro ry'impyisi kugira ngo bahuze imbaraga zabo. Gachagua yabitangarijwe imasira mu ntara Nyeri ubwo yakiraga intumwa zaturutse mu ntara Nakuru. Yavuze ko yahisemo iri zina nyuma y'amagambo aherutse kuvugwa na Minisitiri w'Ubuzima Aden Duale. Abaturage benshi bo mu karere ka Mount Kenya bafashe nk'abo yatutse muri ako karere bo mu bwoko bw'Abakikuyu. Ikinyamakuru kimusubiramo agira ati ndashaka ko bashyigikiye ko Ruto arangiza manda imwe gusa bishyira hamwe, kandi kubera ko Duale yadututse reka twemere iryo zina tuzaryita Hayana Coalition cyangwa se iroro rya Zawarupyisi ugenekereje mu Kinyarwanda. Gachagua yasabye abanyapolitiki bose bo mu karere ka Mount Kenya barwanya ubutegetsi bwa Ruto kwirinda guhangana hagati yabo, ahubwo bakerekeza imbaraga zabo ku ntego yo gutsinda amatora umwaka utaha. Ati guhangana hagati bari mu rihanira impinduka byatuma bacikamo ibice kandi bikagirira akamaro Perezida Ruto. Ati nimukarwanya hagati yanyu mwibande kuri William Ruto nabo bakorana, nimukarangazwe n'ibindi. Yakomeje avuga ko batazashyamira n'abandi banyapolitiki bo ku ruhande rwabo kabone niyo baba bashotora kuko ngo ashobora kuba ari amayeri yo kubacamo ibice.
gace. Gacaguwa amaze igihe ayobora ubukangurambaga bukomeye bwo kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Ruto, aho uravuga ko azakora ibishoboka byose kugira ngo Ruto azatsindwe amatora rusange ateganijwe umwaka utaha. Ku ruhande rwe Aden Duale yavuze ko amagambo yasobanuwe nabi, yasobanuye ko interuro yakoresheje mu rurimi rw'Ikisomali yari umugani usanzwe uvuga ku ngeso zigora guhinduka, atari ugutuka cyangwa se gutesha agaciro abaturage bo mu karere ka Mount Kenya mu bwoko bw'Abakikuyu. Icyakora ayo magambo yakuruye impaka zikomeye muri politiki ya Kenya, byatumye abayobozi batandukanye basaba Duale gusaba imbabazi, naho komisiyo y'igihugu ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge itangira iperereza kuri ayo magambo. Mbabwire kandi ko senateri wa Nairobi Edwin Sifuna yasabye komisiyo ya Sena ishinzwe ubutabera, amategeko n'uburenganzira bwa muntu gusobanura impamvu abapolisi, abasirikare n'abandi bakozi bashinzwe umutekano bakunze kubura amahirwe yo gutora yoherejwe mu kazi ku munsi w'amatora. Ibi bigarutseho mu gihe Sena iri gusuzuma umushinga w'ivugurura ry'amategeko agenga amatora muri Kenya. Sifuna yavuze ko uburenganzira bwo gutora bugomba guhabwa buri munyakenya wese wujuje ibisabwa, harimo n'abakozi b'inzego z'umutekano, kuko akenshi boherezwa kurinda umutekano hatari abo biyandikishije gutorera bikarangira badatoye. Ikinyamakuru The Standard yavuze ko hasabye ko hashyirwaho uburyo bw'itora ribanziriza umunsi w'amatora, icyo yise early voting, ku bapolisi, abasirikare n'abandi bakozi b'inzego z'umutekano bazaba bari mu kazi ku munsi w'itora. Yavuze ko ibi byatuma badatakaza uburenganzira bwabo bwo gutora, kandi bikagumya kubafasha kurangiza inshingano zabo zo kurinda umutekano w'amatora. Uyu mushinga uri gusuzumwa na Sena ugamije kuvugurura amategeko y'amatora kugira ngo amatsinda y'abaturage ashobora kubangamirwa n'akazi kayo ku munsi w'amatora nayo abashe gutora. Nuramuka wemejwe, ushobora gutuma abapolisi, abasirikare n'abandi bakozi bashinzwe umutekano batangira gutora mbere y'umunsi nyirizina w'amatora. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakozeje ba muri Norandika banitswe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora kuvagarika amafaranga menshi mu bikorwa byo gushaka ubuvugizi muri Leta Zunze Amerika mu gihe ikomeje urugamba rwa diplomasi ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ikinyamakuru The Financial Times cyavuze ko Kongo Kinshasa iri mu bihugu bya Afurika byifashishije ibigo bya lobbying by'i Washington kugira ngo bifashe kugera ku bibazo n'abafata ibyemezo muri Amerika. Amakuru avuga ko Kongo yishyuraga abarirwa mu $100,000 ya buri kwezi agenewe ibyo bikorwa, ayangaya na $1,200,000 by'amadolari buri mwaka, asaga $1,600,000 z'amanyarwanda. Kinshasa yashoreye amafaranga mu gihe ashaka kongera ijwi ryayo mu murwa mukuru wa Amerika, cyane cyane ku kibazo cy'intambara muri burasirazuba bw'igihugu, aho ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23. Kigali yakanye ibyo birego kenshi, ikavuga ko ikibazo cy'umutekano mu karere gifite imizi mu bibazo bitarakemuka birimo n'imibanire ya Kongo Kinshasa n'umutwe wa FDLR. Mu bukangurambaga bwo gushaka ubuvugizi bugamije gufasha Leta ya Kongo gusobanurira abayobozi b'Abanyamerika uko ibona ikibazo cy'umutekano wayo, gushaka ubufatanye bwa diplomasi no gukurura ishoramari. Washington yabaye umwe mu bakinnyi bakomeye mu gushaka umuti w'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, aho yagize uruhare mu nzira z'ibiganiro birimo n'amasezerano y'amahoro. Mu gihe Kongo yashakaga kongera imbaraga zayo i Washington, u Rwanda narwo rwakomeje guhangana n'ibirego bya Kinshasa n'imiryango imwe n'imwe mpuzamahanga ku ruhare rushinzwe mu kibazo cya M23. Kigali ivuga ko idashyigikiye umutwe wose ugamije guhungabanya ubusugire bwa Kongo, ariko gashimangira ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu kidakwiye kwirengagiza ikibazo cya FDLR n'amateka y'umutekano mu karere. Abanenga ikoreshwa ry'ayo mafaranga bavuga ko amafaranga angana gutyo yashoboraga gukoreshwa mu guteza imirimo myiza y'abaturage muri Kongo Kinshasa, mu gihe icyo gihugu gihanga n'ibibazo by'ubukene, ibikorwa remezo bidahagije n'umutekano muke mu bice bimwe by'igihugu. Gusa abashyigikira ibikorwa bya lobbying bavuga ko mu rwego mpuzamahanga igihugu kigomba kugira uburyo bwo gusobanura aho gihagaze no gushaka ubufasha ku bibazo bireba inyungu zacyo. Kuri Kongo gukoresha amafaranga menshi mu gushaka ijwi Washington byabaye kimwe mu bikoresho ikoresha mu rugamba rwa diplomasi, mu gihe ikibazo cya M23 n'umwana wayo n'u Rwanda bikomeje kuba kwisonga mu biganiro mpuzamahanga. Nsoza bambwira ko nyuma y'ibyabaye ku mpunzi z'Abarundi muri Tanzania zirukanwe ku ngufu, icyo gihe zirukanwe ku ngufu, impungenge zikomeje kwiyongera ku mpunzi zo mu nkambi za Nakivale muri Uganda na Meba muri Zambia. Izi mpunzi zifite ubwoba ko nazo zishobora guhura n'igitutu cyo gusubizwa mu Burundi ku ngufu, n'ubwo gahunda ivuga ko ari iyo gutahuka ku bushake. Mu byumweru 2 bishize habaye inama n'iburenge muri izi nkambi zigamije gushishikariza impunzi gutahuka ku bushake. Abateguye izo nama bavuze ko zishingiye kuba umutekano Burundi waragarutse, ndetse no ku bushake bwa Leta y'u Burundi bwo kwakira abaturage bayo no kubafasha kongera gutura mu gihugu. Muri Uganda ubuyobozi bw'u Burundi bumaze imyaka 5 bukora ingendo zo gusaba impunzi gutahuka. Mu mpera z'icyumweru gishize, impunzi z'Abarundi 70 zatashye ziturutse mu nkambi ya Nakivale, mu nkambi ya Meba muri Zambia. Impunzi nyinshi zivuga ko zitarumva zifite umutekano uhagije wo gutahuka, zivuga ko zifite impungenge z'uko zishobora guhura n'ibibazo zigarutse mu gihugu cy'u Burundi, bityo zigasaba ko icyemezo cyo gutaha gikomeza kuba icy'umuntu ku giti cye kidashingiye ku gitutu cyangwa se ku gahato. Impunzi zivuga ko ibyo zabonye muri Tanzania cyane cyane mu nkambi za Nduta na Nyarugusu ari byo bituma zitinya. Hari impunzi zavuze ko mbere y'uko izo nkambi zifungwa habayeho igitutu gikomeye cyo kuzisubiza mu Burundi, nubwo gahunda yiswe yo gutaha ku bushake. Izo mpunzi zitinya ko ibintu nk'ibyo byasubira kuba no muri Uganda cyangwa se mu gihugu cya Zambia. Muri Nakivale na Meba impunzi z'Abarundi zibarirwa mu bihumbi byinshi, abenshi bavuga ko bazatekereza gutaha gusa ari uko bizeye neza ko umutekano, uburenganzira bwabo n'imibereho yabo bizabyizeye bageze mu Burundi. Abahagarariye impunzi basaba ko gahunda iyo ari yose yo gutaha yakomeza gukurikiza amahame mpuzamahanga, harimo ko gutaha bigomba gukorwa ku bushake, mu mutekano no mu cyubahiro, nta gahato cyangwa se igitutu icyo ari cyo cyose cya politiki.